haruk turiyang na titongkonan tulimbong marinding pala tasik makulang putarun arok pasuleng kararata. Kayak gitu teh. Gini tuh. Malas solo dari Pak ya gitu tuh. Oke, wah, mantap. Gini nih. Apa napa dolo napa undi napa bentang atang ngaun norong ini to mer napulara arok pasuleng kararata to kumua. Demi mani kasang palambiran kata Oke, lupa Roki. Lupa nato rembongan di bahasa dulu. Iya, yang kita taruh dulu. Deni mani temai kada tisalaran dan sang pati kanan besara palenda sumalang. Tanglangan di mani lumpa-lumpa na sepo bundung tang lempang kaliling na mani asele na sa palikaramani. Labira kedako unoko ki manitang situro mabayo sile tau nisun ki manitang sipododo mo dodo sang kalamata. Na kikuada adik katawan ni madiong bateng data kang kanan ni matu peina wala bitang lata pokinan lo sule ba banalipang tang lapong tapowokong kalambanan ti balik to dalo wakata. Sangadina ke ulambe ki kato ng padang ke undete ki pasaparan matakali tapator romelong bang itondon nalalan tapasampali ni pantidakan. Naman dak sambo batun na bintin tanak karurung na. Ta tontong siran dan naman dak nenek sipo tampu matoto tontong sipo pak buntuan rano nenek sipo tanete kasalle. Na kede moratullo pada kede tua tan nalangan morabulan nalang padalangan parayan tan nalangan laung kalau tangan nalangi reke lau se pa alindo na bulan. Talangan laun nalatong lo nasugi laung kalapa paraya ma lalusun na yana. Nah kikuat tabe ta pataran rampak taling aduan ta tapali dan suling siu kata ki kambio santung isa karara ta ki kabe di bulawan pa gantinan bulawan ta sitaru na tuinan latan na yung palanda yung pabu tujuan na katongkonan talantian lo tatemo. Yang mau tahu katongkonan kamarintinan na keluarga Mama Jenny. Sang siturusan saat yang karena keluarga Mama Jenny jong mai makale turang pemare di nanti dong tongkol mato konan laki untan natasikir rama kamban untuk ding bulawan ibu kutang siadiran bila nataruk to siosok nan itu situlan dadi rampo matang kian suruh. Lalangan ki alam VIP letter C. Sitaru na katongkonan kamarintinan na keluarga besar. Pengadilan Negeri Palopo, keluarga besar Pengadilan Negeri Palopo, cuma main Palopo. Turampo metandamali itu tun kaboro lakodeti. Tu marasan musuleng karara na bintin mariwan malabi na doalang VIP letter D. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Papa Lempan, si Papa Lempan ba tu nenek na Andika, damai tambunan. Rampo metandamali itu tun kaboro lakotabalu. Lamenta makilantang sa pulau pito sila katalong pulon pito. Si Taru na katongkonan kamarintinan na si Papa Remsa. Rombongan na si Papa Ana Remsa. Damay tambunan talong pinanian turang pamedan namali. Tutun kaboro lang pa si Mama Anarian ba tutobalu. Lamenta makilantang sa pulau pito talong pulon pito. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Robin. Keluarga almarhum Nenek Robin. Kalau lu lampio, tu rampo untan natasi kira sama kamban untuk ding budawan ni buku tang sileran rampo matang kian suruh lain lagi alam letter E sinaru lantang na bolo apito sela kasang pulamisa. Sitaru na katongkonan kamarintinan Nenek Irfan. Rombongan na si Nenek Irfan to kilo bego. Rampo metanda mali tutun kaboro la si Mama Arian ba tu tobalu. Lamenta makilantang sang pulo talu sela ko talung pulon dua. Sitaru na katongkonan kamarintinan na Papa Leo. Rombongan na si Papa Leo jomay wamena. Rampo metanda mali tutun kaboro la ko si Papa Areli. Lamenta makita lumpulon karua sa lakuan 60 misa. Sitaru na katongkonan kamarintinan na si Papa Priska. Papa Priska jomay pegunungan bintang. Turampo metanda mali tutun kaboro la ko si Papa Anareli. Lamenta makita lumpulon karua 66 misa. Sitaru na katongkonan kamarintinan na
Robert Jomay Oksibil Papua rampo metanda mali itu tun kaboro lakon si Bapak Nareli lamenta maki talung pulon karua selakonan pulonan misa sidaru na katongkonan kamarintinan na Bapak Stephen Sola Adina Bapak Stephen Sola Adina Jomay Mandetek rampo metanda mali itu tun kaboro lakon si Bapak Nareli katongkonan kamarintinan na Markus Tandipau Jomay Wamena Papua rampo metanda mali itu tun kaboro lakon si Bapak Nareli mintu na to, lamenta makita lungpulon karua sa lakolantangan 60 na misa. Sitaruna sang siturusan sang tiang karan na siya Papa Nareni. Rombongan na siya Papa Nareni buntubo niliatun. Rampo tanda tasikir ang makaman nutoring bulawan ni bukutang siya rampo matang kiang suru. Lamenta makilantang na marok pito sa lakosang 60 misa. Sitaruna katungkunan kamaritinan na siya Papa John. Rombongan na siya Papa Ana John. Buko tumbang datu. Rampo metanda mali itu tun kaboro lakos si Bapak Ana Anggi lamenta maki talung pulon karua 60 nang misa sitaruna katongkonan kamalintinan na Bapak Gian si Bapak Ana Gian dia mesurong rampo metanda mali itu tun kaboro lako si Bapak Ana Melinda lamenta maki nang talung pulon karua sa lako 60 nang misa sitaruna katongkonan kamalintinan na keluarga ne Pani pokok tumbang datu rampung tanda tasikir nama kamban untuk imbulawan ibu kutang sini rampung matang kian suruh lain lagi nomor misa nomor itu saya lakukan sama 10 misa sitaruna katongkonan kamarintinan nasi nenek Citra pokok tumbang datu rampung tanda mali tutun kaboro lako Papa Alfred minta makilan kang sang probitu saya lakukan talung pulon 2 sitaruna katongkonan kamarintinan nenek Linus nenek Linus Wanu sura kalau lu rampo metanda mali betul kaboro na kasi Papa Narian. Lamenta magi langkang nasi Papa Aria. Katongkonan kamarintinan na siya Lulu Lempang. Lulu Lempang. Kumanelis wanu sura kalau lu rampo metanda kasi kira makaman untuk di Pulau Ibu Kutang Sider rampo makan kian suruh. Lain kita murah misa lantang nomor itu saya lakukan 10 misa. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Lulu Lempang wanu sura kalau lu rampo makan kian suruh lah ini kita murah misa lantang nomor itu saya lakukan 10 misa. Sekali mengudara 5 hari. Sidaruna katongkonan kamarintinan Tetap semangat STP. Oke baik. Tu rampo tanda tasik ramakan untuk ning Pulauan Ibu Kutang Sider rampo makan kian suruh. Dan kita murah misa lantang nomor itu saya lakukan sama misa. Sitaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Clara. Rombongan na si Nenek Clara. Sumumay palopo. Luar biasa. Rampong tanda kasikir na makamon nung toning Pulauan Ibu Kutang Sider ang pamatang yan suro. Oke, iya, maka mau betul. Saya kasang pulau bisa. Katongkonan kamarintinan na siya Papa Eka. Siya Papa Ana Eka. Sis. Damay ibo katumbang datu. Rampong tanda kasikir na makamon nung toning Pulauan Ibu Kutang Sider ang pamatang yan suro. Lain lagi nomor misa lain lagi alam letter F sitaru inan nomor misa lantang nomor itu sila kasang 10 misa sitaru na katongkonan kamaritinan na keluarga almarhum Nek Samdira bebo turambong tasikir ramakamban nuntoning Pulauan Ibu Kutang Sider rampo matang suruh lain lagi alam letter B Oke, baik. ina nomor misa lantang nomor itu saya lakukan 10 misa katongkonan kamarintinan na keluarga Nek Arung balik tumpang datu turangko metang narekin dan bilang atas prosesu dan kesyukuran Nabi rampo makang kian suruh lain nomor itu saya lakukan 10 misa sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nek Barung damai balik tumbang datu rampo metanda mali tutun kaboro lako keluarga Nek Lembang lamenta maki lantang na keluarga Nek Lembang sitaruna katongkonan kamarintinan na bati Nek Rimma keluarga Nek Rimma damai tumbang datu balik rampo metanda mali tutun kaboro lako keluarga Nek Lembang lamenta maki lantang na keluarga Nek Lembang sitaruna katongkonan kamarintinan na si Nenek Adian pangrante bokko rampo tanda tasikir ramakaman nontoning Pulauan Ibu Kutang Sider rampo matang yang solo lain dari Anak katanya pada ini. sitaruna katongkonan kamarintinan na si Namanya Ugen Arjun. rombongan na si Ugen balik bokko
Turang ko medan tamali turun kaboro la ko sene lembang la mentama kilantang na sene Sa kumbay bitayo may Hollywood. Ada. Viola. Kung dia bitayo may Hollywood din eh. Hollywood. Rang ko medan tamali turun kaboro. Santai betul deh. Ano guys? Hindi makasamaatan na kajanda. Bisa dikaragay buku kaset din deh. Bisa dikaragay buku kaset emang nih. Woi, bisa dikaragay buku kaset. Senyum mereka. Di bayo buku kaset. Senyum mereka. Oh iya. Iya. Baik nih biar nongol lagi anu. Ketontonan kabarnya na Leo. Rombongan na sa Leo tumbang nato. Rombongan na namali tutun kaboro la kabalo. Lain di kina na ormi sa staro lantang tamang rabu. Si taro na ketontonan kabarnya na Bapak Brian. Rombongan na si Bapak Brian. Paano? Rombongan na namali tutun kaboro la Bapak Andi. Kami tampilan matalong bulong karos staro lantang anong puluhan misa. Si taro na ketontonan kabarnya na tato. Rombongan na tato sibil. Rombongan na namali tutun kaboro la Bapak Areli. Kami tampilan matalong bulong karos staro anong puluhan misa. Si taro na ketontonan kabarnya na keluarga Nek Siampir. Rombongan na keluarga Nek Siampir mamuju. Rombongan kami patu la betul. Kami tampilan Apa nak buat sampai opis? Oh, oke deh sini ada. si taro na ketontonan kabarnya na Robert. Rombongan na Robert. Kok sibil. Rombongan patu. Ada dia sampai. Oh, sampai. Ya. Ada Sida. Ya. Sida ada mirat dan batu salah mana? Oh, ya. Sama. Oh, pernah gua sampai. Tahu, Pak. Makar kaskan Sida. Oh, Pak. Ini dari tunda kada janda ya. Ya, mesti pemerintah janda. Ah, satu janda pulang kan. Yo. Oh, lagi kamu. Anak katanya Pak Dewan, tapi dia mau cari janda. Janda pirang lah. Oh, janda pirang mau dicari. Oh, terkombinasi sama janda turunan, Pak. Patua aliatong matang lo. Perang pematang kian suruh. Lain dengan nama Ranisa setaruh lantang atau ma'arapu. Setaruh nak katong kotan kemarin tidak nakian almarhum Neiski. Rombongan na almarhum Neiski batu iran timani. Patua aliatong matang lo. Rorong pemetan namali tutun kaboro lalu anak na iboka. Lamin tahu lantang nama Ranisa setaruh lantang talong pulong karua seloko 60-an misa. Setaruh nak katong kotan kemarin tidak keluarga Bapak Kania. Keluarga Bapak Kania Pak Atu Mikael Ronto Surabaya orang pemetan damali tutun kaboro la kota baru nyampe nakuan na sida nakuha terongko nomor 3 pira na ilam yan ni Terong apa? pira lana yan ni nomor 23 terong na sida Oh, tidak ada batas. pira lamian ni dia na Tidak ada batas. pira na torona Pira-pira mau mai. oh pira mo dia mai na sida Yo, nomor 23 dia na ya. Pokok tak batas. si kadang kan Ya. persen mau dong kayaknya dapat talon dan Iya, tahu. Pokok 1M. siapa Pak Melan Timika Papua orang pemetan damali tutun kaboro la kota pira mo na sida male mai na dilawan karos taruan nang pulonan misa si taruh nak katong kotan kemarin na Oke. Bapak Anila Robert siapa Dandi, Anila salam buat Sibil Mama Bibi. Papua orang Sampai pemetan sampai. damali tutun kaboro la Bapak Ada Kelabisa Mama Bibi. Lamentang kelantang talong Selamat ada Robert Dandi. pulonan misa Siap. Dan ya no be. Mama aku no be. Mama saja, Nober. Mama saja. Nonton mo yung udah. Aduh coba-coba itu pendek. Lamentang kelantang talong pulong keras taruhan nang pulonan pitu Nyampe doa coba-coba itu pendek. Bapak Karan. Siapa Bapak Karan? Dirinya di Sarjo may Pak Pengir. Bapak Langi. Lama yang tama ki lantang talong pulong keras taruhan nang pulonan misa. Si taruhan katong-katong kemarin na Fitri. Rombongan na Fitri. Uwami na Papua. Rampa metan damali tutun kaboro laku Bapak Langi. Lain daki lantang talong pulong keras taruhan nang pulonan misa. Si taruhan katong-katong kemarin na Mama Adesri. Rombongan na si Mama Adesri Papua. Rombongan metan damali tutun kaboro laku Bapak Alam. Lain tama ki lantang talong pulong keras taruhan nang pulonan misa. Sedaro na katong-katong kemarin na keluarga Sandapuro. Keluarga Sandapuro bentete Makale. Rampo metan damali tutun kaboro laku Bapak Anggi. Lain tama ki lantang talong pulong keras taruhan nang pulonan misa. Sedaro na katong-katong kemarin na katong-katong kemarin na Nenek Putih. Oke, Nober. Si Nenek Putih. Terima kasih.
Manokwari turang pamitan damali tutun kaboro lakau pa Kalarista lamenta makilanta talong pulong karesta 60 misa si taru ng katongkonan kamaritinan na Nene Ayusin si Nene Ayusin na Makassar ram pamitan damali tutun kaboro lakau tabalo lamenta makilantang 10 taru talong pulong 2 si taru ng katongkonan kamaritinan na Papa Eka rombongan si Papa Eka balik tumbang datu ram pamitan damali tutun kaboro lakau pa Areli lalang kialang lebar elang ng nomor 30 karesta 60 misa si taru ng rombongan na keluarga na Inipon Pasar Baru Sangala ram pamitan damali tutun kaboro lakau pa Anggi lalang kialang lebar elang ng nomor 30 karesta 66 misa si taru ng katongkonan kamaritian na keluarga Bapak Lian Makassar ram pamitan damali tutun kaboro lakau pa Anggi lamentang kilang ng 10 taru 37 si taru ng katongkonan kamaritian na Bapak Lupia rombongan na Bapak Lupia Ramo Timur Rambuan Padu lakau Negelen lamentang kilang ng 30 taru 37 si taru ng katongkonan kamaritian na keluarga almarhum Puisente Topon dan Buntao Rambon dan Kasikir Ramagamban untuk Pulauan yang bukutang nasi peleran dan termatang Jensur lamentang menjelantang nomor itu taruh lantang nomor 90 misa si taruh na katongkonan kamarintinan na sa Ina katongkonan kamarintinan na sa Ina tumbang datu balik rampotongkon membatu malik tutun kaboro lagu Bapak Andre Lampataru ke katongkonan batu lampasunun kamarintinan lain degomi alang letter F lantang 97 talung 27 katongkonan kamarintinan nasional Devi katongkonan kamarintinan nasional Devi Batua rampotongkon membatu malik tutun kaboro lagu si Bapak Nareli Lampataru ke katongkonan lamenta makilanta talung 26 sitaruan 66 misa katongkonan kamarintinan na Oma Salata Jome Makassar rampotongkon membatu malik tutun kaboro lagu anak tomate Lumpang taruh katongkonan lamenta makilantang nomor 97 si taruh lantang talung 22 katongkonan kamarintinan na Bapak Elvi si Bapak Elvi Jomai Oksibil Gunungan Bintang rampotongkon membatu malik tutun kabor lagu Bapak Clarissa lumpang taruh katongkonan lamenta makilantang talung 10 karua si taruh 66 misa katongkonan kamarintinan na si Bapak Narei Jomai Sorong Papua rampotongkon membatu malik tutun lagu si Bapak Alam latong kong ilalapang talong pulong karuan si taruh latangan ng pulong ng misa katongkonan kamarintinan na Esra Solarina lengko tumbang datu rampotongkon may patumali tutong kaboro lago pumalo laong pataruh katongkonan lain lagi lantang ng pulong misa di Pakalolo rombongan nasi nenek Napei domai patua lihat matalo di pokadan ini mempatu tangken suruh apa situngan na mempatu lako siya nenek ata batu siya Papa Ana Arnold lamen tamakilantang 62 selapan 60 talu si teruna katongkonan kamarintinan na Nalvianto Jomai Pak Papua Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Rian Boka katongkonan kamarintinan na Gusti domai patua liatung matalo Magidir ka pinay mape. Tutun kaboro lako Silpo Melinda katongkonan kamarintinan na keluarga besar Masongan tim Jomai Papua Pak Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Rian Boka katongkonan kamarintinan na si Nenek Lulu rombongan na si Nenek Lulu damai balik tumbang datu Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Bati Nek Boka katongkonan kamarintinan na si Papa Arman rombongan na si Papa Arman Jomai Mamuju Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Bati Nek Boka katongkonan kamarintinan na Joni Jomai Marowali Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si Papa Anggi batu yang putuboro na lako si Nek Dewa na kikola susi bosa karata tapak ganti ng bulawan kaki kambiosan penguji batang di kaleta kika biriti bulawan di otondon to batang Yung lele. na kikombay melong kayo lang isuling kanala Gimana makawawan? patilintik ta tibe lumana apa lakuin pura di papatuan ki dan nasi upak na katongkonan ta sumpulang
Halo, bagaimana kabar? Nah lagu kita adalah lagu Kusulan Sang tapi siapa kita tonton ke rodan tim kentingan payo-payo tokomoya tumay kinalulalan tata si Pak Akademi dari ketaban taman yang betul Pak ini. Nah itu maate tangkian suruh kinalulalan telah sidir ke siapa Pak Arnold, Papa Nobe, Noni. Ya udah dilasusi bukan sembuh Oke, jadi kita bisa pindah ke Lantang karena sudah penjemputan rombongan. Tahu. Oke. Komplit. Woi, Minum markisa dulu. ada kamar kisah? Itu. Wah, Sama lemon tea ompit. lemon tea wah, luar biasa minumannya. Minum dulu Pak Victor. Iya. Minum. Oke, baik. Wah, bagaimana kabar? Ada di sini. Oke, baik. Gue tak mau kayak kuat boleh. Apa? Tak mau tonton ini, tak bang minum nonton depan tahun lalu kau. Iya, 2-3 hari menghilang ya. Apa sekarang tuh? Berarti apa sampai? Kue Cina ta. Ke Cina. Cina. Woi, ke Cina. Iya, Beda kita markisa sih di tempat sepatu dan itu menelayan. Barang gelas ada ya? Itu. Oma. Mana? Mana gelas? Gelas. Mana guys? Wih, ke Cina ini nih. Sama melambi abis pagi omai. Sampai jam tidak perlu Ba. Oh, sampai setengah 11 sudah mau. Nggak mau tak pernah foto-foto anu tuh. Tak pernah amang kau foto kedua kau foto. Itu pegang timira. Sampai jam 11 dan udah mandi mangka. Tabe. Wah, mantap segar na. Wah, segar sekali. Datang di sini. Oke, markisanya luar biasa ini. Ah, bisa pilih mulai kini dua miseng. Oh, di Pedro pilih. Iya. Oh, di kue. Sampai tahun lalu sama. Oh, mulai tahun ini kayaknya mau Januari. Oke, Nini Londong Salu. Salam aku laku sama Jelo. aman. Upit. Oke ya. Oke, aman. Nini. Oh, gelisah itu boleh. Kue lagi. Ah, ini sini. Demo. Pascal. Mana sendalku? Kok imut? Iya, mana sendalku? Ayo mau kemana? Ya, mana sendalku? Oke. Lalu kesedihan dong. Iya. Ya. Toilet di mana toilet? Toilet di mana? Kalau toiletnya di ada juga. Oh di Devi. Iya, di belakangnya nanti. Yuk, kita kasih pilih kamu. Mantap. Mami itu Markisa. Marah sama Markisa. Oke. Luar biasa kan. Oh, bagus. Oke, baik ya. Yang bagus itu jatuh lagi ke bawah.
sini. Kalau mau minum kopi. Ya. Halo. Makan ini, makan parede. Oke, ada parede. Wah, Iya. mantap parede ya. Nih, bawaan. Ada mie. Oh iya, iya. Yo. Nanti lagi. Parede 2. Halo Om Pip. Mau kemana Indo? Indo mau pergi ke Indo Dia ya? mau iya naik di atas sana, di Laki-laki. atas. Dia naik di atas sana laki Pengina. Indo. Ada di Amponya pilaan makanya di bawah. Halo, Mbak. Oke. Mana? Mantap. Mantap. Iya. Lo apa sila kate? Ah, Mana kau keluarga dari Kesu? Ngasuri mo? oke. Oke, assalamualaikum. Pulang dulu mandi ya. Iya. Lusa lagi baru Lusa lagi. Oke, hindi pa Nuni eh. Nuni. Oh, ini selamat buat Ibu Yuliana Paibang. Mana tuh Ibu Yuliana Paibang? Hai. Selamatnya Nini Lodosado. Oke. Mau dong. Oke. Nah, lama gila kamu itu. Wah, bendo. Dan kan lu ada tuh Mbak? Jadi lu kan? Wih. Piung ngaming. Kayak malas semua apa deh? Mandi. Oke, kande mi bosku. Udah, kande nah. Ada kata-kata hari ini? Ya. Apa nang tanda lang ba? Dapat kami petutin na. Kabang mo to kulitin na kaya. Namang usapin ka. Kaya tuan. Rusa, oh na televisiano mo ite. Televisia pe. Si Rusa ni. Televisia pe. Yaman to Rusa ani ni pata. Yaman berkata tipiru HP Rusa. Yo, HP Rusa bisa. Ito Nokia. Rati na to ng laptop. Ikin nila. Iya. Hindi, ate na lang ba eh. Oke, wah dito ada tenan. Kumay dito kukuha pepira ke. Oke, Om Victor, Suski. Hola Mbak, nasa na kamu? Yo. Lama din baru kamu naik. Oh, to patua deh. Oh, hey. Lampa ada buat patua ya, sini mau. Oke, baik. Jadi harus borong di mana ini? Ini di Buntu Gue. Ya, Buntu Gue. Kecamatan Salak Utara, Kelurahan Bebo. Oke, tempe mo rokok tu temo. Nabo sama kami lunak. Woi, pangalangan lagi, rokok sambolan. Lure ya, lure mami. Sama apa lure. Oh, nala sudah mete. Woi, yang Makasih piring. Makasih besi piring. Woi, rokok pangalangan teh, pasanawiya. Woi, gampang bolong pakai. Siapa bicara Robulan? Ya toh apa nih? Keruaya. Kira-kira ibu sampul paruan. Itu mati dak keruaya. Woi, itu rokok. Ini sampai. Karena ibu desa panduan. Yo. Pokoknya di foto-foto dari udara. Dia punya sampul panduan.
Ya toh. Woi, kan depan ka teh. Rek cuma ada tu teh. Saya ulang tio teh. Amal bisa teh. Woi. Tak mau tanah lambat nanti kelar. Patut dia tidak dua. Apa Pak? Bokor itu kali pada Mana bokor? Masa bokor? Apa tak? Oh, depan. Kita sasnya. Kita sasnya dengan paroki. Bangkar kay paton na. Pasiwangasian itu stasi dah pastor pasiwangasian. Woi. Pasiwangasian itu sumanduk kok. Hangsi. Woi, pengantar jalan luar kita sembah. Kok rumah lagi kelar. Hindi pa penantar langan. Penantar langan. Macam mana tadi? Ada bisa. Kalau tak sempat na pusat parok kita ibe di pengantar na. Iyo nalangan na pusat demo pengantar lang. Nato, dua ni na stasi dua ya. Ada ada. Yo. Oh, wani kaya na ba kami? Dito na ba? Stasi pa ni sayo. Oh, sakala. Lama mo hindi. Pamali tayo ulit namin. Woi. Oy, pangananggan lah, oy. Pangananggal. Langgaran apa kalau kayak tayo ulit na? Wala na rin. Woi, woi. Duloy. To panampa. Ate na. Aja lihat. Penganuran tayo, ada yang bisa. Dollar kiti dollar data. Kung nata mimpi aki palongko na kira. Oh. Palongko pa. Angka. Mangkay sa para to lan. Ano de? Protokol teta lo pe kumain. Oh, ko mon lan le. Protokol data. Protokol. Woi, protokol tayo. Talo. Lalu. Ngoren pa sohi Apa ni nunungan tagar mo. Apa suara lang kumain. Ata masih ngopo ay kun ampe kayan. Buar masian itu roy masian robo ngiri. Bodo mo ya. Nalaman ako mangkasan niya pem siyang. Iya mbay kumale tel ko bali na. Niya. Naman ko ke tay mama ako. Laman ko bali mo siya. Mahal ko bali masian karen to ni ampe. Ada yang tadi lah. Apa na Bayre ke pagkot ayo. Ano lang eh, tuma tenten. Dia berkata tenten siya tumaranding. kuliah lagi kita. Masuli mo. Dia berkata to tenten. Tak apa. Tak apa kira. Waduh, gua ngiri le. Tak ada. Nah, dia mau protokol. Duda kay protokol yang udah dilen. Oh, iya, duda le. Lalu di kamasi besi itu duda. Adi na jaman naman di jandaman na di kamasi le. Iya. Nakudu kay kasih hilajur jauh duda le. Jangan janda saja yang didoakan. Nakudu kay sebenarnya kasih hila duda. Salah sih kan dari kitab. Nakuy kasih hila duda. Nako kamasi-masi itu duda. Janda. 20.000 ya pendek. Enggak usah. Ada protokol ni nak pasuling tinde. Oh, pasuling. Cuma tenten.
Rempat lelang hindi. Hindi tu tuan pakir saban mana. Ano na ito? Sul. Ito. Lelaki lelang te papi apa eh? Kalungkong. Jangan tahu itu. 50 pisan. Apa ini? Set. 6 pisan. Iyo, yan din. Tama na. Iyo. Wahai, hindi ba ito? Meron pa sarado yung papentalon niya. Hindi mo kanina mami na Sarado lamba yung eh. papentalon niya. Udah apa kata plastiro lo kanina mami na lamba eh. Wahai. Oh, yung mabayan eh. Oke guys, Eh, kita 20 dapat na sabon. Tayo mo. Jadi kakak Eh, 30 na pared eh. Eh, 35 eh. Adidas teh. Adidas. Apa pentalon eh. 35. Wahai, deh pade. Siapa tuh Adidas teh? Adidas. Wala ko ba? Oh. Eh, apa amo teh? Siapa tuh? Sa ate dong pala yung ba? Ini sa tedong niya. Ngalagan na katedong kita na apa tuh? Talon. Dua siya. Kasi ko bumali pa yan na sige. Iya. Pedo kay tawanan eh pato. 30,000 ba yan? Igilin na. Ini pono meron na ala. Nilang kita. Ano ni ipan dito oh. Darat lelang ano ni. Sapato nagpan. Pangalilan niya nata. Kami sa. Kung katubis lo lambay. Silang eh. Ako to ba yan? Kampus nga bali tayo sapato, din si Bixi. Kaya katubis ha. Apa itu sama nasa tayo kuran ng sapato deh. Oh, din meman. Yan may kapwa, din biti. Eh, sama nasa ang tukuran na. Ada sepatuan tuh, sepatu depan soalnya. Adidas. Apa na iparmi bang? Napasantak kimaro bang. Siapa katalan eh pato? Nama lu saya boleh. De, udah nyale. Nomor pira kita nih nah. Nama mati mati. Dapat lagi, dapat kapang lain. Dapat. Ada warna nomor ini apa sih lagan nah. Ada perancang. Mana? Itu perancang itu memang Barangkali ini apa sih laga? Oh, isi dana sang deh. Wah, tak emang gitu dulu kan ayo tuh eh. Iya. Dari si masuk, dia bisa kada COD tuh siapa tuh nompit. Wah. Bisa mga siya yan na. Bisa pa tuh Adidas teh. Sola New Balance. Pasti lagi deh, itu parebenya atau 49. Kasih hila duda. Seperti engkau mengasihinya. Weh. Wah, perlu di kawasan saya itu duda sawa. Kasihan di kana. Lekan. Oke, baik. Oke, baik. Kasihan tuh duda kaya nih di kawasan saya. Hinda nakuan na elo mo, hinda kumuri man tolo. Bare ito silagan na. Silakan mereka. Satu mereka. Jadi lawan 2-3. Apa 2-3 cari lawan? Tetes zangga. Oh, dia sudah, dia mau itu. Tapi di tangga dia. Aditya lihat tuh. Bare kaya tiro silaga. Lihat kona. Aditya lihat kona. Lawan tiro silaga kila. Yung to uma, di na yung apa silaga om pa to. Okay, bye. Hello, mister. Do you want to see Buffalo Sigalatung? Buffalo Sigalatung. Yes, there. Yeah, Buffalo Sigalatung Latung. Yeah. Buffalo Sigalatung, kemarin tiro silaga. Mana ini? Tiro silaga. Mana sahur ketawa menonton? Balalarok ko. Kala kilo muda tanda itu. Oh. Oi, Peter. Mana lalarok ko tiro silaga? Ay, Peter. Oi. Barat tiro silaga, mana ini? Balalarok ko.
Manay. Dito yung. Oh. Albukada muna. Ay, wait eh. Maybe hindi tayo yung. Yeah. Yeah, no, we wait for the MC, master ceremony. Yeah. Satu mara. Manalalaro ko. Katero ko. Namatan tumor kayong. Yung, ito na ni. Ya, mo kayo kiro ko na rin matakoro. Kukutan na ikit mo. Oh. Yan tulan lima pa sila kada lapangan sepak bola sangat lah. Wah, lore mo. Yung ore makale. Yung to uma dini okay Jimmy, umar ka dito terong ano, dili pa silaga. Ada lapangan sepak bola. Sepak bola. Oh, bendo. Pupuya guntutan di rampreke. Depannya sempre Kristen. Saray miran may itu pa tor mga pa yung lalu kintir tilong silagan na. Okay, ni Depon. Nasulit mo kung bantu patong timi. Malam sa mga Oo. malinggo. Malam ka. O tayo ako tira naman eh. Uy! Tarampak! Ay, oh! Nasa ka nagwalo, tarampak rin ulit pertama. Iyo. Ay, pero tirang sila. Di mana ka? Tirang sila nga dulu eh. Nanti amit dia di mana lah? Oh, lapangan na jauh sekali. Pura si Oje kayak mana ke? Mate si Oje kilo. Dia terus silaga dia lapangan. Lay putih auto, lay silaga. Iya. Betul, hari om silaga tuh. Nete. Dete? Iya. Oh, iya. Masih hari. Ah, 2000 Pati pa oh number tu pa tu timin. Kaya ojek ko. Oh. Banda pisya ke. Oh, dapat salama. Tak duka ya rakyat silaga. Iyo deh sida. Woi. Apa anda tahu tuh? Halo. Oke, woi. Besi dito bakal ke mi pa. Bara pira Ubabi ko talaga tanakan na ba ini ko ma. Woi. Apa taruh si di bawah ada tempe lah. Budak-budak pikirin ko. Iyo le. Budak-budak pada tempe. Iyo, oke. Sida kirakan ron umpit ya. Nah, kalaki di bawah tolong teh sama memang kan naruh PMK. Oh PMK? Iya. Oh Indo. Iya. Jadi lagi kan ibu kasu tuh. Kata lagi anu teh. Dalaya apa itu ke? Dari dendeng anu rambu. Sambil kiri bisa mau komangkas an kare maksud tuh. Karena kita biasa naruh PMK. Ay no motor kan le tira sila kate dong. Ay no swagi makam palabu te ne protokol le. Oi, tiro sila ka. Ay, manu kalau tiro sila ka na pa yung siya. Sila ko Jeff. Tayo kita hindi kita tuh polo alang. Oke, nanti umpit. Maka dato mo. Tayo umpit. Oh, ito war ka. Kampay mi. Oke, kampay ini sida. Ya 2-3 mo na turun te. Komando mira tu tayo sila ka pa. Logi pakan di pain na. Yung, ready kampay to. Ya, mira lolo biga pakan di pain na. Mara na kuat protokol na po kada mira tu ano. List. Ya tulah silaga kampasar na kampalingkwa. Oh. Ya betul, kampasar na kampalingkwa partai utama. Oke, Steve Almanga. Apa sila tu tawon pit. Na yara sa apa sila ka pa masih. Kampabu na kampatombang. Sila ka doon karoto. Kampabu na kampatombang. Lay pa sila ka doon. Ya, sila ka daw eh. Ya, tadi pa sila ka daw eh. Oy. Apa sa kanila te?
Kampa apa teh sampai? Sumatera teh. Inter lawan teh 5-10 5-10 teh. Oh, natar udah banget kamu. 5-10. Oh. Ini Sumatera, Pak. Sumatera. Ini Sumatera. Siapa mau lawan Sumatera? Oh, ada sih dalam lawan kata teror sampai. Sumatera. Lawan. Cari lawan ini. Cari semua deh, lawan semua. Sumatera nama kancak di Sumatera deh. Sumatera. Sumitro. Oh, ini radio. Oi, Lemur ketawi ini radio. Tapa. apa? Dalam benci tapa dalam benci. Oh. Jadi dengan apa? Tayar ke tempat lambuk, tami tempat lambuk. Tapa. Oh, ano pa? To, nanti kena benci. Na buda-buda kata kaya tempat lambuk na tayo pa na ada umumi pa. Nah, budak-budak nak keluarkan. Oh, na tangala sa Onda karo, la si sama marka itu may si sangareng. sa sesi tero to karwa. Lala sa kasi sa bango sa alis, sa taas sa alis, malah. Mungkin kayak itu na laura mo ya. Apa patay kayo? Mana ini? Doser. Saya kan adalah pura tinde hari oleh. Saya ilo tu dia lagi. Oh, bila sudah mo. Pulang dulu guys. Oke. Ya pakan ko bay. Iya. Jangan tinunda dong. Iya, benda do ko mendole mani pakan bay mi. Bosok dah sih. Rampan ni bay mi do na. Pulau Pentiro, tero. Iya. Suami kaya makapalamu terus sila kata. Ya di. Matara di kato balado to rani aku patalo tiro sila kan na. Undi mo apa na tara ya. Sampai sige kena ko am ha. Wah, janji palsu di ompit. Barakan kuan Egi. Masih aman. Libur besok jadi kita aman. Wah, libur misalnya. Kirim bintang, kirim bintang. Iya, tapi awan keluar kirim bintang na. Bintang-bintang. Keluarga kirim bintang. Oh, ada sida kirim beri kotak bintang 100 untuk kita ngapai. Oh, mak pantau kita tuh. Iya. Naku 2-3 dia cari lawan. Ini amir to. Nah, kau ini sampai nak kuah mui pira main. Ini dulu kirim bintang dulu. Baru mak pesilaga. Oke, baik. Saudara, kirim bintang dulu baru mak pesilaga. Iyo, jadi reporter dulu. Iya. Silakan saudara-saudara kirim bintang kah supaya kita mau nonton Terong Silaga. Iya. Oke. Oke, baik. Kirim bintang dulu. Ibadah itu jam 3. Mana ibadah itu yang taparas lagi. Mana ibadah ya? Upacara memang ini anak kau betul deh. Ya, mira mana ibadah yang. Kurang. Iya. Ya tuh tidak masih sementara menunggu lawan di Setang Merayu. Oh, tuar itu sudah tak Setang Merayu. Iya, salah Kampatu Mendeng menunggu tantangan. Kampatu Mendeng sementara menunggu tantangan soal Setang
na. Lapang pasabuan ni Tedang Tasa. Oke, Agnes Giring. Namui kapuan ipay Sama niya. Tante Muda Rosalina Isang Natuan. ano kay sa Tagarayo. Ngatiro na sa masolan ito patay. Nomor 23. Silakan kirim-kirim bintang. Ibu Agnes dari Agnes Giring, silakan kirim-kirim bintang ke Om Pit. Iya, kirim-kirim bintang dulu. Kirim-kirim bintang dulu. Oh, Tante Nes, kirim-kirim kata bintang ya. Agnes Giring, kirim. Malimpu betulung ku teh. Malili mo lagi do teh, kirim-kirim ta bintang ya na. Iya. Kirim-kirim terus bintang na. Malili masero lagi. Nah. Nah, kirim bintang teh. Ulangi teh. Ah, iya. Oke, mari tutup video sama na PHP ki ate protokol yo kalau silakan ki PHP protokol lah. No ada ini. Gora-gora tongkon ya lu. Na PHP ki ya. Gora-gora tongkonan dia mah PHP ya. No, Pak, boleh ko spill ne Oh, ni spill gora-gora tongkonan. Ni pa dulu Kamu apa kalau spill dia? Oh, Boy to lepo lagi. itu janda-janda. Janda-janda kembang. Iya, janda-janda dulu. Nena janda-janda na sangat. Nah, jamin lah ibu janda. Oke, Sarah kompet ya. Oh, Ariel lu ini. janda kasih silaga. Oke deh. Nah, mudah tuh janda nasa udah teh. Nana ibu pan. Oh iya. Tuh. Jangan nasa kung kancain bay-bay. Mak nanti kita dulu. Mandi mo din. Iya, nak mandi. Kita. Dapat kami kalau dah. Oke, ku. So tina da ko le. Ano pinamira no? Itu apa kaya? Tupa. Sorry. Iya. Rono mati depan pa. Ito na yung ano. Oke, Agnes Giring. Wah, dito mo. Bintang ni Giring, Agnes Giring. Terima kasih banyak. Iya, sudah minta saya pikir baru ini. Oke, lah aku iya. Mandi ki. Tak bisa ya. Halo. Helen. Ada apa kita kemarin? Ngayon sa kapulisan na Jadi musik kita Iya. Halo. Iya. Halo WRT. Sambayang mana yang mau? Apa? Mau sambayang. Iya dari dulu. Iya itulah. Oke. Terima kasih. Bisa kan kiri bulan. Pada uri wongi, kira di bulan. Weh. Ya auto bintang ring-ringan ana. Oke, Rosalina tuan. Oke, silakan komen. Cepat persilakan terong. Oke. Oke, udah mikan deh, Dok. Nah. Kasih sok. Oke ya. Oke, Nenek Ipang. Yo. Oh. Kau. Nangam kamu kemana? Nakam. Pepesan ku mana kan kami ni? Jangan depere deh. Kamu kan diperek deh. Ikan depere deh ni nak. Soalan dua lek. Iya, nah. Nenek ser lek. Iya. Oh, dan ditaruh mete tu Nenek Ipang. Le. Alah. Iya, akan adalah dijamin miratu. Apa siaran anak kan dekel lo? Aku yo ome dan yo. Iya. Bo ke pere deh. Tak bir. Oh dari kali. Oh, nah. Ya, Nenek Ipang kiri ku bir. Medi duka ya. Pak Bir. Eden. Pak Bir boleh na. Nah. Oke.
Nagpabisir ka di kiringit bulan. Bual kau kiring bulan ke malilimut langit. Ayamir to bintang na kiring dulu. Wala man lang nakiring. Saring kiring bintang na. Iya, malilimut langit. Sa sida to Iyo. nagkiring ya. Lang kiring nga bulan nung bami Kiring nagbato. bulan. Bintang ridol lang kiring. Kiring bintang Lomo ko bulan madu Pak Sida. Latar ulah kembali satu. Tayo mga siya na Tandungan diresmikan na lang. Naman ka motor na lomi ra bulan madu ulah kembali na. Lor ko pantai norong-orong. Tongan kita to. Ada sampai nakuha ni dewan ni pada ketua panitia nyo Pak persilakan na balokasi lain ni. Jawan na pida tadi sampai ke itu jadwal letek na. Matimpan dia to. Ya ada dua letek na matimpan dia to ndak alokasi. Tak iya. Iya kurang-kurang pengurus teh. Iyo prater sampai bertarik kan melayani ibadah prater sampai. Gimana teh penonton terus melipuli aku tetap masih ada ibit tengah dikiring ya. Nah, Oh, do dari pengarantian. Mai sana pengarantian. Tuh dari dosir dole. Iya. Dendes ke pator dah. Kaya kata kini serambon tepisan, yang tahu. Biar ini serambon tepisan. Iya, hilang. Oke, gimana lo guys? Malipuli mau tete limang gue. Tangguh sama kolik ke. Torong mo. Nah, kira ni siang